Kulumakli siya ilesil likakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Panak ning yere, kuile tikilal inkanas kashrulis tikilale plachip utelas parisei, inkadesh oxalish ni mahkwal kwankilalichush. Rabion bresili kiebil chakreb li kashekato, mat kamsing, li ta kamsing, kwankshmak saliraklibal atin. Outlain ning yere, kuihunak ta hoskop rikin li rasritzin, Quang shmak salirak lebalatin, utitishop li rasritin, quang kakishmak, utakamek chirweb lishnil kalroh rakol atin, utlitish makikwalish kumon, quang shmak reshik sa shamnelish palpa. Hokan utan, nakyokat chishye chinkila mayeh saliartal, uyaransh nak salachol naklaat, utlakwa sa kwitzin, quang akilal, kanapon la mayeh chiruliartal, ayush benkwadish kampalakwip sa usilal, rikin lakwa sa kwitzin. Tuhan after tutqirchak usta yechi la mayeh chak ama kwib sa usilal chikhum patrik in lishik na ilogagwe naktokhroch benat sabe mare anchal tashqashtasi chiru lakrakol atin ut lakrakol atin tashqashtasi sa ruq lishtak lichakra ut tashqesa tsalam relik chikya linkyagwe nakinkatat elq chakaran tokhretal ta tokhrish chishunil lakas ratin likakwa
Amen.